भारत डिजिटाल मिशनर मॉड्यूल को स्वागत। आसंतु एबीडीएम कौन ताहार एक अवलोकन करिबा। एहार बिल्डिंग ब्लॉक गुड़िकर अवलोकन करने सक्षम हेबे। एबीडीएम सहित जड़ित प्राथमिक अंशग्रहणकारी चिन्हट करिपारिबे। एबीडीएम रो प्रभाव बुझिपारिबे। क्षेत्र रे डिजिटाल विप्लव, डिजिटाल इंडिया इनिशिएटिव, आधार जारी करिबा, यूपी माध्यम रे पेमेंट प्रचलन एवं निकटरे कोविन माध्यम रे स्वास्थ्य क्षेत्र रे एक डिजिटाल विप्लव देखिछि। स्वास्थ्य सेवा इकोसिस्टम रे विप्लव आनिबा एवं गुणात्मक जत्नर लक्ष्य हासिल करिबा पई टेक्नोलोजीर व्यवहार पई भारत एक समान महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आरंभ करिछि। आयुष्मान भारत डिजिटाल मिशन संक्षिप्त रे एबीडीएम हेउछि आम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 27 सेप्टेम्बर 2021 रे घोषणा करिथिबा एक जातीय पदक्षेप एवं भारत पई एही कार्यक्रमर आवश्यकता उपरे से गुरुत्वारोप करिथिले। एकविंश शताब्दी रे भारतर भविष्य आजिर दिनटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। गत 7 वर्ष मध्यरे देशर स्वास्थ्य और सुविधा को सुदृढ़ करिबा एही अभियान आजिठारु एक नुआ पदक्षेपरे प्रवेश करुछि। एक साधारण पदक्षेप नुहे, एहा एक असाधारण पदक्षेप। आजी एक मिशन आरंभ करा जाउछि जेउथिरे भारतर स्वास्थ्य सेवारे वैप्लविक परिवर्तन आनिबा पई एक महान शक्ति रहिछि। 3 वर्ष तले पंडित दीनदयाल उपाध्यायଙ୍କ जन्म अवसर रे पंडित जी को समर्पित आयुष्मान भारत योजना समग्र देश रे कार्यकारी होइथिला। मु खुशी जे आजिठारु आयुष्मान भारत डिजिटाल मिशन अभियान समग्र देश रे आरंभ हेउछि। देशर गरीब और मध्यवित्तंक समस्यार समाधान रे एही मिशन अत्यंत गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिब। टेक्नोलोजी माध्यम रे देशर हजार हजार डाक्तरखानारू रोगी को जोड़िबा काम ऐश्वर्या भारत करिछि। आज से मध्य एक शक्तिशाली टेक्नोलोजी प्लाटफर्म हासिल करिछंती। आयुष्मान भारत डिजिटाल मिशनर लक्ष्य हेउछि देशर समन्वित डिजिटाल स्वास्थ्य इकोसिस्टम को समर्थन करिबा पई आवश्यक मेरुदंडर विकास करिबा। एहा स्वास्थ्य रेकर्डर निरवच्छिन्न आदान प्रदान सुनिश्चित करिब, जत्नर गुणवत्ता, दक्षता, उपलब्धता एवं सामर्थ्य वृद्धि करिब। आसंतु जानिबा डिजिटाल रेकर्ड उपलब्धिर गुरुत्व। डॉक्टर भाबिन जानखारिया जणे रेडियोलॉजिस्ट अटंती जीए प्राय 30 वर्ष धरी अभ्यास करुछंती। किछि मास तले जणे 70 वर्षीय पूर्वतन धूमपानकारी को सीटी स्कान गाइडेड फुसफुस नोड्यूल बायोप्सी, सीटी स्कान गाइडेड लंग नोड्यूल बायोप्सी पाई पठा जाइथिला। डॉक्टर भाबिन भाबुथिले जे नोड्यूल सौम्यपूर्ण एवं अणकर्कटजनक देखा जाउछि एवं एहा अतीतरे थिले ताहा निश्चित होइथांता। तुलना करिबा पई पूर्वरु कौनसी स्कान नथिबारु से 10 दिन परे बायोप्सी पई अपॉइंटमेंट स्थिर करिथिले। बायोप्सीर गोटिए दिन पूर्वरु रोगींको बहु 10 वर्ष पूर्व छातीर एक्सरे पाइथिले। एक्सरे रे समान नोड्यूल देखा जाइथिला जहा उपरे डॉक्टर बायोप्सी करिबा कथा ताहा अपरिवर्तित। डॉक्टर भाबिन एहा देखि आश्वस्ति पाइले जे रोगीर संभाव्य फुसफुस कर्कट नाही। जदि केवल परिवारर डिजिटाल व्यक्तिगत स्वास्थ्य रेकर्ड रहिथिब, अर्थात
ର ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଡିଜିଟାଲ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ 10 ବର୍ଷର ଛାତିର ଏକ୍ସରେ ସମେତ ଶୀଘ୍ର ଆକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଚାପ ସହିତ ରୋଗୀ ଏକ ସପ୍ତାହର ଭାବନାତ୍ମକ ଏବଂ ମାନସିକ ଆଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତେ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରେକର୍ଡର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିନିମୟ କରିବାରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରେ। ABDM ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶୀଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକଶିତ କରିଛି ଯାହା ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। ଯଦିଓ ABDMର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ବହୁତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣତଃ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ରୋଗୀ, ଡକ୍ଟର, ପରୀକ୍ଷାଗାର, ଫାର୍ମାସି ଏହା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ହେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ABDM ବିନିମୟ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି, ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ରୋଗୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପେସାଦାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ବୀମା କମ୍ପାନୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ABDM ପ୍ରମୁଖ 3 ଜଣ ଯଥା ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ, ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି 3ଟି ପ୍ରମୁଖ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବିକଶିତ କରୁଛି। ପେସାଦାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା। ସୂଚନା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଧୀନରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରିଚାୟକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଥମତଃ, ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ରୋଗୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ବା ଆଭା ନାମକ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଆଭା ହେଉଛି ଏକ 14 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ବିନିମୟ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରେ। ଆଭା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରେକର୍ଡକୁ ଲିଙ୍କ ଏବଂ ବିନିମୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହାପରେ ପେସାଦାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଡକ୍ଟର, ନର୍ସ, ପରୀକ୍ଷାଗାର ଟେକ୍ନିସିଆନ, ଆଶା ଇତ୍ୟାଦି ପେସାଦାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ପେସାଦାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଇଦ୍ କିମ୍ବା HPID ନାମକ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଇଦ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପେସାଦାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କିମ୍ବା HPR କରିପାରିବେ। ପେସାଦାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ବା HPR ହେଉଛି ଚିକିତ୍ସାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପେସାଦାରମାନଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚିତ ଭଣ୍ଡାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହେଉଛି ଏହାର ସୁବିଧା। ଡାକ୍ତରଖାନା, ଔଷଧ ଦୋକାନ, ରୋଗ ନିଦାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ସେଣ୍ଟର୍ସ, ପରୀକ୍ଷାଗାର ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କିମ୍ବା HFRରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। HFR ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିରେ ଦେଶର ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଭଣ୍ଡାର। ଫେସିଲିଟି ଇଦ୍ ନାମକ ଏହି ସୁବିଧାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅନୁଯାୟୀ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଡିଜିଟାଲ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିନିମୟ କରି ABDM ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ମଡ୍ୟୁଲରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝିବା। ABDM ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଛି। ABDM ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରେକର୍ଡର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିନିମୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଏବଂ ଯତ୍ନର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ABDM ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ABDM ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଆମକୁ